Kiliki, say something there. My brother, my people, my friends, wherever you are in the channel, kandi mudukunda kamere turabizi, mwe mudukunde n'undi ni mwisi. Puff Sova. Kiliki, listen. Na kate, amutemke kusoma. Sova nziza. Yes, Olha o Eriquinho. Como é isso? Vamos saber chegar aí. Vamos saber. Uma casinha que deu. Passova. Kiliki. Passova. Shumugingo Tunga. Okay, thank you guys. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama Jevon. Happy birthday to you. Okay, Kiliki, say something there. My brother, my people, my friends, wherever you are in the channel, kandi mudukunda kamere turabizi, mwe mudukunde n'undi ni mwisi. Puff Sova. Kiliki, listen. Na kate, amutemke kusoma. Sova nziza. Yes, Olha o Eriquinho. Como é isso? Vamos saber chegar aí. Vamos saber. Ntabwo wari wagasoza kuvuga. Soza duha abandi ijambo. So icyo namwifuriza Imana ikomeze imwiteho. Imana ikomeze imwiteho, barabizi ko mbakunda. Famille missionnaire. Yes. Komeze mutere imbere, murakunzwe cyane. Amavuta y'Imana akomeze abatembe. Nawe wakoze watwitabiriye yavuye ahantu bita Mihanga aza Kitengera. Ni kure. Batazi Nairobi ni mu ntara. Nko kuvuga ko Gisenyi. Ni kure. Nazi kure. Ari intara Kajiado. Nko kuja Musanze. Ni Musanze. Yes. Bose ni kimwe kuri. Yasoje. Kavuze kuri Grafore Alex Tonesha. Kase something. Ya, turishimye cyane kuba kuri uyu munsi w'isabukuru ya Mama Jevon, Mama missionnaire. Twishimiye kuza gucelebratinga hamwe nabo. Turi inshuti z'umuryango kandi turabakunda. Kandi kindi warabitayeho kabisa. Nabitayeho kubera ko ndabakunda kandi barankunda. Burya ibikorwa urukundo ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa. Ahubwo urukundo ni ibikorwa. Rero uyu muryango turabakunda kandi turabashigikiye. Uyu munsi rero ku isabukuru ya Mama Jevon twishimiye nubwo yaberaga Qatar. Nubwo yaberaga Qatar. Twagendaga. Birasaba visa kandi visa ya Qatar $400 cyane. Icyo kiroroshe kuri twebwe. Rero kubera iyo mpamvu twishimiye kuza guserebura na mwene data ngo twishimane kandi zagenze neza. Twishimiye buri muntu wese. Twifurije isabukuru nziza. Amavuka meza, amakura meza. God bless you so much. Okay, birthday, Diana's birthday. Mama Jevon birthday. Ikirori cyahiye. Umuriro kuraka. Muka missionnaire Kiliki Diane, Mama Jevon. Isabelle. How are you? Hi.
hano turi kukimana. Hano twaje muri bidi umushyitsi wanjye. I'm so happy. Cyane ndabifuriza kuramba kubaho neza. Kubona abana benshi. Evangelist, how are you? I'm so beautiful. Guys, turishimye ku kirori cya Mama Jevon. Today is her birthday. Kabisa ibintu bimeze neza cyane. Abantu muri Kigali, Nyabasita, inshuti zabo bamutesi. Didi, Mama Jevon, how are you? How do you feel? So good, my friend. I see your husband here. Yes. My dear. Okay, Dia, ngaho dusomera amagambo man. Happy birthday, Mama Jevon. I love you. Thank you, son. No, niwarangije. Thank you, my husband. Oh, yes, yes. I love you. No Congo. Yes, your husband loves you. Yes. Okay. Yes, of course we do. Basova. Ubugingo butunga. Okay, thank you guys. Thank you. Ntago wari wagasoza kuvuga. Soza duha abandi ijambo. So icyo namwifuriza Wicara abanyera. Imana ikomeze imwiteho. Imana ikomeze imwiteho. Barabizi ko mbakunda. Famiye missionnaire. Yes. Komeze mutere imbere murakunzwe cyane. Amavuta y'Imana akomeze abatembere. Nawe wakoze watwitabiriye yavuye ahantu bita Mihanga aza Kitengera. Ni kule. Batazi Nairobi ni mu ntara. Nko kuvuga ko Gisenyi. Ni kure. Nazi kure. Intara Kajiado. Nko kuja i Musanze. Ni ku Musanze. Yes. Bose ni kimwe kuri. Yasoje. Uri girlfriend Alex Tonesha. Say something. Ya, turishimye cyane kuba kuri uyu munsi w'isabukuru ya Mama Jevon, Mama missionnaire. Twishimiye kuza gucelebratinga hamwe nabo. Turi inshuti z'umuryango kandi turabakunda. Kandi kindi warabitayeho kabisa. Nabitayeho kubera ko ndabakunda kandi barankunda. Burya urukundo ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa. Ahubwo urukundo ni ibikorwa. Rero uyu muryango turabakunda kandi turabashigikiye. Uyu munsi rero ku isabukuru ya Mama Jevon twishimye nubwo yaberaga Katari. Nubwo yaberaga Katari. Twagendaga. Birasaba visa kandi visa ya Katari $400 cyane. Icyo kiroroshe kuri twebwe. Rero kubera iyo mpamvu twishimiye kuza guserebura na mwene data ngo twishimane kandi byagenze neza. Twishimiye buri muntu wese. Tubifurije isabukuru nziza. Amavuka meza, amakura meza. God bless you so much. Okay, happy birthday to you. Happy birthday, Mama Jevon. Happy birthday to you. Okay, Kiliki, say something there. My brother, my people, my friends, wherever you want cyane kandi mudukunde akameye turabizi mwe mudukunde n'undi ni mwisi half sova. Kiliki, listen, nakate amutemke gusoma Sova nziza niye yose chake wa asomeshe kuri kamwe ndakura gasoma kwese Kiliki. Yes, Oya werekeye yo. tamu wa Yesu. Unamusomesha gani? Unamusomesha